tatoli atu celebra una batinan sia ia tinang idane katak tatoli tem kita tatoli duni informação nebe los informação nebe justo katak tatoli maksaidasin ba emahotu li husi lia los nebe obra jornalista nian idane mak Asosiasaun Jornalista no jornalista hotu hakarak katak tatoli tem kita tatoli buat nebe los tatoli tem kita tatoli lia los ba emahotu no tatoli bele saidasin ida ba emahotu lori estrutura União Profissional Jornalista Timor-Leste nianaran colega membro sira hotu ami karakato aminia parabéns ba aniversário Agência Noticiosa Timor-Leste Tatoli da-SIA e parabéns mos ba agente hotu ka jornalista hotu nebe serviço iha tatoli ita bocana dedicação importante teves ba desenvolvimento tatoli. Dalam datang parabéns, parabéns, parabéns ba tatoli.